Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. Temaşevanê Xanî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê de ez ê sê mijara bînim pêşberî we digel belge, digel înformasyon û şirove da ku em biçekî rewşa PKK û têkiliyên PKK bi rejîmên serdestê Kurdistanê nas bikin û em bibînin bi belge ku çawa PKK wekî alavekî istixbaratî di destê rejîma Baş a Sûrî de, di destê rejîma Baş a Iraqê de dihat bikar anîn, helbet li dijî Kurda û doza Kurda. Ji ber ku rejîma Baş a Sûrî û rejîma Baş a Iraqê her du jî dijminê gelê Kurd in, dijminê doza Kurd in. Em biçin dosya xwe ya yekemîn. Zanîn û min gelek cara behsa vê mijarê kiriye ku çawa rejîma Hewle Sed PKK bikar anîye li hemberî Tirkiyê ji bo berjewendiyê xwe û li hemberî tevgera siyasî ya Kurd û li hemberî yanî gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê berî wî ji doza wî ya sereke guhertiye. Ji gelê Kurd li Sûriyê dozekî Kurd li Sûriyê heye. Beşekî ji Kurdistanê li hundirê Sûriyê heye. Rejîma Sûrî dixwest gelê Kurd pişta xwe bide doza xwe û berê xwe bide dervayê sînor, bide aliyekî din bi mijarekî din mijûl bibe bi pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê mijûl bû. Eger hêzî û rêxistinên siyasîyên Kurd bêjin çima û ji ber çi û rexneya vê helwesta hanê a PKK û a rejîma Sûrî bikin, PKK li hemberî vê rêxistina siyasî ya Kurdê Sûrî li hemberî wê rabe û rola PKK çawa li Bakurê Kurdistanê li hemberî Kok, li hemberî Dadekede, li hemberî Pedekeya Bakur, li hemberî Ala Rizgarî, li hemberî Têkoşîn Kawa çi grûpên siyasîyên Kurd li wir hebû, PKK li wê li Bakurê Kurdistanê çekî bikar anî lê li başûrê Rojavayê Kurdistanê kengî PKK gihaşt qunaxa karanîna çeka li hemberî tevgera siyasî piştî 2011 ya. Berî wê tehdît, kuştin, revandin ev tişt bikar anî lê bi şêweyekî berfireh karanîna çekan li hemberî aktivîstên Kurd, li hemberî tevgera siyasî ya Kurd li Sûriyeyê PKK ji dawiya 2010 de em dikarin bêjin ji bo yê re terorkirina Mişal Temo û heta roja îro PKK çek li hemberî Kurdên Sûrî bikartîne çawa ku li hemberî Kurdê Bakurê Kurdistanê bikar anî. Lê ev kesê ku niha we wêneyê wî dît gelo kî ye? Kêm kes di nava Kurdê me yê Bakur wî nas dikin lê serkirdatiya PKK wî nas dike. Cemîl Baîk wî nas dike, Riza Altun wî nas dike, Mustafa Qeras û Duran Kalkan serkirdatiya PKK wî kesê han xwediyê vê wêneyê hanê nas dike û berpirsên PYD jî Aldar Xelîl, Salih Muslim vî kesê han nas dike. Ev kes navê wî Mihemed Merwan Zirkî ye ji Kurdê Şamê ye
باوی وی حسن آغا زرکی یکی جمالدارین کرد شام ده هرم باشور سوریه ده gelek عرضی وی هبو gelek ملکی وی هبو لی اف کس محمد مروان زرکی زلام استخبارات سوری بو زلام استخبارات سوری بشه وکی نه صوبایی بو نه سرباز بو نولو لی وکی آجان استخبارات ترکی ببرن آجار استخبارات سوری آجار استخبارات حافظت سیاسی بشی سیاسی اف مروان زرکی ویرو لاهانه دلیست مروان زرکی جی تکلیاوی به پککیره دسپیکا سال نوتی وکی کرد شام چاواکو پککیت ناوا کرد شام جی ده تفگراوی هبو اوجلان لشامه للبنانی ده چودهات هر وها مروان زرکی وکی یکی مالدار نیسی کی پککی حیا درجه کی تیکلی وی دسپیکی ده عمر اوسی دما کو دناوا کرد شام ده کار دکر بناوی پککی وکی خباتکار کی وکی اکتیویست کی سیاسی دناوا کرد شام ده کار دکر ده سال نوتو یکی نوتو دوا نوتو سسیاد وی قناغا هانه ده اف مروان زرکی ناس کر جبر yani وکی کو یکی دوست پککی yani وی چاغه اف تکلی بردوام کر تکلی کنگی خورت بو د نوتو ششاد نوتو هفتاد عمر لسر اوجلان پیش نیاز کر وی چاغه آستا تکلی عمر اوسی جیب اوجلان بلند بو جبر کو عمر اوسی ایدی نما وکی يعني ورقيري اوجلان ايدي ببو وكي مستشاري اوجلان وكي شيولا اوجلان حتى قالك جارا اوجلان بنرينا عمر دستند واندام كوميتان افندي برپرسي پككي هابول وان قهدار نتكر بقاسي كل عمر قهدار دكر سالا 1970 وكي فكرة چێکردنا حزبێکی پارتیەکی yani desteka استخباراتê Sûrî tiştekî wilo û alîkariya PKK çawa ku istixbaratê Sûrî piştgirî dide Ocalan piştgirî dide PKK lê tiştekî hevbeş tiştekî siyasî hevbeş di nava Kurda de çêbive hemû tevahiya Kurdên Sûrî dibin banê PKK de bi tesîra PKK bi tesîra Ocalan bivin piştgirê rejîma Sûrî û alîgirên rejîma Sûrî. Bu wî mantiqê hane projeyekî siyasî ketibû rojeva PKK û lê ji bo ev projeya siyasî biçe serî pêk bê çi pêwîst bû? Pêwîst bû hinek tiştên din tiştên ragihandinê tiştên ku kar bi têkilî bi Kurda bi Ereba re tiştekî دوی yani jêr zemîn amade bike kovarekî bi roxse fermî hat derxistin navê wê El Ewç ew kovara û dengê Kurdistan ku kovara resmiya PKK bû li Rojavayê Kurdistanê û li Sûriyê derdiket û dihat belavkirin ew kovar rawestiya dengê Kurdistan rawestiya û kovarekî bi zimanê erebî navê wê El Ewç امتیازا wê rexseta wê a Merwan Zirkî bû û sernivîserê wê Emer Osî bû gelek nivîskarên Ereb jî tê de dinivîsandin bi perê xwe tê de yani ne wilo xwebex bû kesê dindirê vê kovarê wekî her kovarê li dinyayê lê bi pere bi fînansekirin bi ji aliyê PKK dihat fînansekirin ew kovara hanê ê sereke ê di pêş de Merwan Zirkî lê ê feelî û aktîv û sernivîser û xwedî têkilî Emer bû Emer Osê bû divê ew hanê de Merwan Zirkî jî bawer kir ku yani tiştekî mezin ji ber ku bi rastî ne di warê siyasî de ne di warê rewşenbîrî de ne di warê yani Merwan Zirkî tune bû
قال كيف فالا بو يعني قلفت بو تنه ازلام استخبارات ابو اللي فعلي ده رولا استراتيجي و سركه دريبه برنا في كوباري ده عمر اوسی بو پشتره وچاقی اوجلان لشامه بو يعني پشتره اف پروژه چو هات کو گیهشت خوناغا کو اجا پی وی سی جبو في كوبارا هاني ام تشتكي دن يعني سيوانا كي سياسي هبه سيوانا سياسي كو كارو خباطا پککیشی دبن دوار مشاندن پارتیه پیوستی به پارتیه کی سیاسی هیه نجبو چارسه د شکل خود د منطق خود د آخافتن خود وکی جبو چارسه کرنا مثلا کرد سوریه بکیمترین بلاوازترین آرمانج لي دبنيد كارو خباطا بككي ور دبن ويد ور دبن سيوانا في بارتيه د ور بشارتن اساسي بفيرنجي بو وجرانجي حتى ويچاغي لوربو بارتي هات دامزراندن لي نهات اعلان كرين كنجي هات اعلان كرين ده چليا بيشين دي بيشتي اوجلان بالدمها كوش سوري دركت اوجلان سوری درکت خباتا به پارتیه و جوینن که اوجلان شامه چه کری لحلب چه کری اب مروان زرکی تیت حاضر بو گلک کسن اندامن و دوست و آلی گرم پککی تیت حاضر بون اب صالح مسلم جی تیت حاضر بو سروکی پیده نا زین هاورم بحثاوی بکم جوینن که اوجلان لدار خستی جبو آمده کرن جبو دا مزراندنا في بارتيا هاني لبراني لشامي ولحلبي بو للجزيرة جي لهرما الجزيرة وقامش لوجي جبين هات الدار خسن هنا اوجران لور حاضر بو يعني فعلي بارتي هات آماده كرن وهات شكرن هنا اوجران لسوري بو پشتي كو اوجران دركت نوكا يعني پشتي بمهكي بدمها افري خسن هات اعلان كرن دما اوجلان هات گرتن و پکک استراتیجی خو گوهرد کو شر نمال همبری دولت ترک وره کرن هیزن عسکری ورن دربای سینور رژیم سوری پر عاجز بو گلک عاجز بو جبرکو يعني مبستا آلی کاری و پشتگیری رژیم سوری جبو پکک مبستا ويا سركتشي كو شر لباقوري كردستاني هبه كرد ورن كشتن خوين برجه دولت اترك بالشر بمجول به برجواندي رژيم سوري تيده هبو دبر دوام كرنا شر دما شر بسكنه احتياج رژيم سوري بپککی نامینه ایجا ناکوکی چه بو رژیم سوری استخبارات سوری اوه شرکت هفبش کنا و پارتیا تجمعی ایدی ناکوکی چه بون چما اوجلان دست به يعني شر بردا و شر لهمبر دولت ترک هات سکناندن ناکوکی چه بو اف تجمع بو دو پرچه پولیتیک بیرو اوی پرانی با آلی پککی ده چوش برکو يعني PKK وان خصي هندري في ريخصنا هاني PKK جيوان درخينه صالح مسلم يك جيبو صالح مسلم اندامي بوليتيك برويا تجمعي بو دما پرچبون چيبو بأمر PKK صالح مسلم لغوري PKK چو لمروان زركي وعمر اوسي وچند كسندن خلا آلي كي دانين كيشي دن افدبو دارشين احمد خليل يعني جي ربيع احمد خليل کو کادر PKK بوش حسکیه نهاوجی هلبت و اینها گهدار بکیه هنه کس و ویدیو هانه جیر ببن او جی به عمر و مروان زرکی و با آلیه رژیم سوری گرد لی پشتری که اف چیروک سر راست بو چیروکا تجمعی هنه کس نویسکارین کرد روشنامه‌وانین کرد جی چوندنا و تجمعی کار کرن و چاقی هنا جمو هات خواستن کو از دناوا باسکه جوانات آوی پارتیه ده کار بکم ما قبول نکر شخوا دنابر امو عمر آپی من دنابر اموی تمولون گنگشه هبو سر مجاره هانه از نرازی بوم جوه مثلا هانه ما جرگو يعني جبو دیرو که جبو يعني مرا راستیه بيجه عمر شي نرازي بو جوه مثلا هانه
يعني تيكيليا نها عمر وكي تيكيلي وي داونستاندني برجيم السوري وكي اجان الرجيم السوري تين عسكرن يعني مسألة نبشارتية عمر نولو بو ايكو دستي عمر اوسي خص دستي رجيم السوري اوجلان و PKK بو عمر يعني تفكير سياسية كرد مالباطا عمر جي ناز دكن باوي وي جي ناز دكن وي جي ناز دكن حتى چه استه يعني دواره ولات پاریزی ده دواره خدمت تفکر سیاسی کرد لی تکیلی عمر وسی برژیم سوری کی زمین جر آماده کر و بو موتور و دینامیزم و کی جه چیکر PKK و اوجلان بو يعني نها اگر امرا بن رخنا العمر بكن ام رخنا لي بكن جي رخنا داخوانيه وي دانستندني وي هلوستين وي جي رخنا اللي ال بيشت في مسألة هاني PKK و اوجلان بو چما اجبركم يعني ده 1070 مش عمر رقوت يعني از برازي بيبوم عمري مبچوك بوجي لهم جير دقو يعني مسألة يعني ليسكا كي مازال دوي هي وجبو تنا باشا وجبو مالباطي نباشا عمر قوت يعني سروك ابو قوتي يعني او مجي برسي جارانتي تشي يعني قو او جلاند بيجي جارانتي ابوي يعني حتى اصبح نوتو حفتادكم يعني نوتو حفتاده نقاش لنا برا مدد شيبو او جلانج مخستيه يعني عمر بخوا نا يكي كولو راسي بوجوي ومجارا هاني او جلانج مخستي واز مجبور سروكي ماي نتوي وسروكي ماي نووي ونظام تشو واود بيش زي جارانتيا في مسألة هاني بدمو ام وكي آلي جري في تفقر هاني يا وك مالبات وكس يعني او جلان تجمر بيش وكوي وعمر بأمر اوجلان بخواستك اوجلان هم ده هندري تجمعي ده وهم ده هندري او كوفارا الاوجده وباوريه كي يعني قلكي باش بعمر حبوش آلية اوجلان وك مقوتي كو يعني سوياوي آستاوي دي جم اوجلان وكي شيورمن بو وشيورمن دي كو فرلي قهدار بك يعني ازميناك كي بين يعني قلك جارا برپرسیم PKK problem چه دکرن مشکله چه دکرن خلیل عطاش هنا صاغه ابو بکر هات لبناني اندام کومیتا ناوندیا PKK بو برپرسیک PKK بو کو جویده کی چاپمنیه لبیروده چکر ده هندري اف كنجي بو اف نوت وششاده بو ابو بكر صاغه دكار بيجنا نولوي يعني جوينه کی چاپمنیه چکر و گوت برجونديين امريكا لدروجلات ناوينه ببن ارمان جامع تهديد دا امريكا وشافي روشكي الارم تشيبو رجيم سوري رجيم لبناني دولة سوري دولة لبناني كت استنفار كت الارم جبركو يعني ترابه لسر عرض لبناني تهديد لامريكا بك دوي قناغا هاني يعني قناغا كي قالك حساس بو وبرپرسكي PKK پای بلند وقاشو رژیم سوری کامپا PKK بقاعي قرتيه از بحثا نوتو ششادكم اي چاره سري ام چوا چاره سري شي مثلا هنر بجن اوجلانجي كت الارمي يعني نما زاني چوا برسوا رژیم سوري بده حوالي وي كادري وي برپرسي پارتيا وي تهديد ضد امريكا لبناني عمر مداخله كر عمر شو جبرتي كليبي بروجنامه بانين عرب ودانو استدنيوي شو استخمين دكم روجنامه كفاح العربي استخمين دكم نا الحياة بو كفاح العربي بو اني وهفيفينا كي بو اوجلان رتشيكرن ودوي هفيفينا هانيده اوجلان خست بچكين مسألة نورماليزه بك وتيد قوت كو اف داخويانية ابو بكر تعلقه ما وكي بارتي وكي رخصتن بيتنا هل وستكي شخصية اف شيولا هاني اف قوتنا هاني عمر اوسيبو جبو كو روشا وجلان جوي كريزا هاني جوي روشا الارميج دبن ضغطي ريجيما سوري خلاص بك ميناكك مقوت يعني كل شوا عمر ل يعني اوجلان عمر قهدار ذكر دماكو اوجلان سوري جي دركت اف مروان زركي وعمر هردو ب اوجلان رابون د فروكا ويا كود معها
نها دستپیکا کۆمپلۆیێ پکێکی بەحسا نزانم دەهێ جۆتمەهێ دەهێ ئۆکتۆبەرێ نه یا دەهێ ئۆکتۆبەری بەحث دەکەن 1980 کی ئۆجەلان ڕابوو هەندرێ فرۆکێ عەمەر ئۆسێ و مەروان زرکی بوو ئەvê ku hûn o fotoyê wî dît piştre Ocalan yani digêjin Rusya ya digêjî Yunan ya Rusya ya Yunan Ocalan ji wan dibêje vegerin vana vedgerin Sûrî û karê tecamûyê berdewam dikin. Piştî Ocalan tê girtin wek min gotî û rewşa PKK û stratejiya PKK tê yani nû dibe tê guhertin dibe li dijî berjewendiyê rejîma Sûrî ve çaxên Akûkî çê dibe ev tecamû dibe di perçeyekî bi PKK re diçe û perçeyekî bi rejîma Sûrî re ê rejîma Sûrî Merwan Zurkî, Ömer Osê û Rebî Ehmed Xelîl yan jî hevalê Darşîn. Piştre yani me behs kir ku hinek rojnamavan û nivîskar di hindirê rojnameya tecamûyê de wek İbrahîm Hec Ebdê ku ji Amûdê ye di nava rojnameya tecamûyê de şixolî kar dikir dinivisan kabê çi rengî bû ew xurtê ji Kobanê Can Bapîr demekî ew jî wan re di nav wê rojnamê re wilo yanî dişixolî wan re dida û distend yani di wê rewşa hanê de di wê qunaxa hanê de tecamû bû du perçe piştre ji Merwan Zirkî û Ömer bi hev ketin. Merwan Zirkî lîskê istixbaratê Sûriyê çîrokên Ömer û Merwan Zirkî û nakokî û problem û kêşe li ser pera li dewel li ser hevdû rakirin mişkilet navbera wan du gur bû dijatî çêbû Ömer alîkî çend dostên xwe hevalê xwe ji tecamûyê vekişiyan ji xwe re înisiyatîfa Kurd li Sûrî çêkirin ku niha dîsa heta niha çend kes bin jî 4 bin 5 bin 10 bin Ömer ji xwe re wekî grûpekî siyasî çêkir û bû endamê parlamentoya Sûrî Merwan Zirkî çend kesên ku derdora wî ma Darşîn pê re ma Darşîn bi Merwan Zirkî re ma yani normal e dema nakokiyên Darşîn bi PKK re bû û ez apoçî bûm min têkiliyê xwe ji Darşîn qut nekir dema têkilî nakokî di navbera wî Ömer jî çêbû apê min min têkiliyê xwe bi Darşîn qut nekir kîjan cara ez heta ma hesekê çûm serdana malbata wan serdana diya wî bavî wek malbatekî şehîd wekî malbatekî welat parêz yani li hemberî PKK û li hemberî têkiliyê min û apê min rêz û hirmet ez nêzîkî ev Darşîn dibûm niha Darşîn newêrê silav li min bike cara dawî min Darşîn dît di 1970 çûm hesekê Darşîn zewicî bû niha Darşîn û malbata Darşîn û birayê Darşîn evê ku berê endamên PKK bû ji nav PKK reviya bû xwişka Darşîn û hemû niha li def û zirnê PKK dikin û hemû jiniv di vegeriyane bûne apoçî xemnakê yanî pîroz bû li wan her kes û tiştê layıqî xwe dibîne berevî tevlî ku PKK yani ez pir rêz û hirmet ji bavê yîr dikirim û ciya wî dikirim ciya dêw bavê şehîdan e bi rastî PKK pir îhan e pir heqar e pir yani bi Darşîn weke endamê PKK bi dêw bavî wî wekî malbatekî şehîda bi xwişka wî yani heta çîrokên xwişka wî ên ne li rê êdî PKK li nav xelkê de bela kir û tevlî wê dîsa niha ji mir şebaşê dikin û tilînî û destmala dihejînin û bijî serok apo Darşîn dîsa vegeriya apoçî sersera serçava hezar xêrî ji vê bazarê bînin ev rêxistina tecamûyê rolekî wilo genî û pîs istixbaratî di navbera PKK û navbera rejîma Sûrî de ev tecamû tefsîlekî biçûk bû detayekî biçûk di yani xulamtiya Ocalan û PKK ji rejîma Sûrî re ana gelek kes apoçî wilo zimanê xwe dirêj dikin devdavêjin Ömer û Rexnel Ömer ez jî Rexnel Ömer Osê dikim yani lê Ocalanê xwe ji bîr dikin
پارتیا خوشبیر دیکن که 20 سالا ده خدمتا رژیما حافظ اسد ده هیچ بیر دیکن پشتری ده 2011 دیسا PKK هات کت خدمتا رژیما بشار اسد و جانتنی جا به زیدتری 10-12 هزار کچ و خورتین کردا جه سرانسرین کردستان جبو خاطر رژیما بشار اسد کتن بن آخا سر PKK رخصتنکی به ویرنگی بو لهندره سوری دیروکا PKK لهندره سوری تیکلین PKK به رژیما سوری تیکلین رشن تیکلین قریجن تیکلین کو یعنی کرد و تجاری جی PKK و اجران ر جبیر نکه اف خلامتی و آجانتیا و PKK ج رژیما سوری حافظ اسد و بشار اسد ام بچن دوسیادم اف بلگه هو دیتن بخطا دست بلگين بزمان عربية خلقي ما باكوري كردستاني نزانن يعني مثلا شي بزمان عربي خبناك شو ام بتركي روجافاي نولا روجافاي دي بتركي زانن بصايا PKK روجافاي دي علمين زمان تركي PKK وكي دبستانكي پرورده یا زمان ترکی پرورده یا کمالیزم یعنی چه دولت ترک بخواست سر کردا پیک بینه PKK حاضر وقت دبستانه کی ولو سرتایی جبو هین کرن و پرورده کرن و فیر کرن زمان ترکی بزمان عربی اف بلگین استخبارات رژیما صدام حسین سال 1990 بری سرهلدانا آدار نوتیه که دوام بلگیاند دان استندن و تیکیلین استخبارات و رژیم صدام حسین به PKK اشکره بدتا بخوستک بارمانج میناک اجوار بیجه مثلا بلگیا هانه اف یک جوان بلگین کو و تید دیتی لفیدری نویسان دیه کو استخبارات عراقي و PKK السرتش اللي هفكرنا يعني ديرو كاوي حضرنا سد نوتو حضرنا سد نوطية دبيجي يعني ابي كو رابوري استخباراتية دبي لحفدو يعني حفدو ديتنا ناوي بوطان تيدي درباس دبي ناوي باران تيدي درباس دبي ناوي امين تيدي درباس دبي كو جو كرد سورية از نزانم گلو امین شیدیکا یا نا ناوی یکی دنجی یعنی دبیجو کرد سوریه جبو زمان عربی جبو ترجمه تیده درباز دبه لی سرکش دبر پرسیم PKK پایا بلند نظام الدین تاش بوتان و باران ادم قیصاری باران لسویده ناوی وان دوان بلگه هاند درباز دبه دبیجو لحف دکن کو PKK چه بکه جبو رژیما عراقي رژیما صدام حسين PKK سوز دایه چی اف سوزی هانه دکارش بو رژیما عراقي چی بکه چی تیده دبیجه یک دبیجه کو اف ریزن خیانتی مبست پی پارتی دموکرات و یکیتین اجتماعه PKK آستنگ بکه کل حریم وان لوان حريمي كنتي تشنو تينو تيد تفدي كرن PKK جوانا آستنگیا چی بکه دو نهیل آلیکاری و پشتگیری
بگیجوان سه نهیله کو اف پارتیین کرد العراقي کو بلغيا استخبارات دبيجه هيزن خيانتي شو بكيكي جيبر إخانة وتشمش ديولا استخبارات عراقي دبيجه اف هيزن خيانتي دنافا كردين با كرد بكيكي ري نده وان کو حوالی خو دوست خو چی بکن چار اف PKK وی رولا هانه بلیزه که وان هزین خیانته تیکیلیا وان به امپریالیزم و سیونیزم ره جرایا گشتیا کرد ره اشکره بکو و دنا برای گشتی ده بده دیار کرن که پارتی دموکراتی کردستان یکیتی نشتمان هزین گریداین امپریالیزم نه گریداین سیونیزم نه و بوی منطقه هانه دنا با کرداده اف بلغه کو از فوتوی ویج مشوار اشکره کر دیده دیار کرن کو یعنی قروجی چه یعنی خسکا قروجی هیناش یا رولک قروجی رولا وانی سیاسی تنه اف ریخستنا هانی ریخستنا PKK پارتیا کارکری کردستان جد هندره بلگه جید بیشن پارتیا کارکرین ترکی کردستان جین ایه کردن لی ناف ده به PKK و خطای دست و بمور و بامزا و هموتش اف بلگه کی اشکر کرن اف بلگه روشنامه‌وان کرد خلق سليمانية لبريطانيا دجي دلوفان علي اوي فان بلغي هان اشكره كر و مجوي قرت يعني براستي فان بلغي فرقرين هلبت دنافا ارشيف استخبارات عراقي هنا تشتين رشتر و تاريتر حنه كو تيكيلية PKK بالرجيمة صدام حسين ديار كرن هنا تشتين خرابتر يعني كو PKK وكي قروجي وكي جحش أبل قد بيجه وكي جحش جحشي ناتشترن جحش يعني دناف ويرولا سياسي ندليست يعني جحشن صدام حسين لباكوري كردستاني نخدي باندور بون جحشن صدام حسين للبناني ولرايا قشتي ودنافا شابامانيا عرب ده نخدي رول بون بنروگرن اف گلک جارا داخویانین اوجلان لسر باشور کردستان کو اسرائیل دوامینه و خنجره که ده پشتا عرباده احواده ده دیار اف بلگه ده دیار کرن کو اف تشتی کو اوجلان ده گود تشتی کو مدیا PKK ده گود ده اف ده چارچوه الحفاتنا ده نابرا PKK ده و رژیما صدام حسین نه از ده بیجن بلگه ده بیجن بلغين رسمي استخبارات رژیما عراقي بيجن حزار ونحسد ونوتي باشه انا هناك برادري مي ابوشي بيجن هذا تقتيك ايري رحي هذا دلي شعبي ما تقتيك ما فهمكر PKK حوجه داري دطانقايه دب كسك بيتنا وشغير تمام ابوشي بالمولد PKK كسك بيتنا بو هذا ناكوكيين سوري وعراقي فايدة كر تيكيلي برجيمة حافظة صدر داني اب بهانه PKK ما جي باور کرو ما دوباره دکرو ما دکن تکتیک بو هوا برجيمة حافظة صدر ایری و خمناک برجيمة ایران اجیر خمینی اول تکتیک نه خلامتیه نه آجانتیه تکتیک هوا باشه به خمینی ره برژیما ایرانی ره برژیما حافظ صدر برژیما سوری هر دو رژیم قینه بس بون قیتری PKK ند کرن يعني انا كردستان 7 پرچمانا یا 8 پرچمانا هر رژیم پرچه دن پرچه 50 و 6 و 70 جیل PKK بچونا تکری واجر دانیانه يعني شعبي PKK بارند ما هما دجمنه كي كردال كي دري هبه هر خطيق حميزاوي والهنبري تفجر سياسية كرد لوي برشي هاني تيكي بنافا تيكيرين قريج برجيما داگر كري وي برشي هاني ناپر بحثا داگر كر و داگر كر دكن باش PKK آلاف ده دستي داگر كري سوري ده حافظه سد بعث ما فهم كر آلاف ده دستي
داگرکری ایرانی و خمینی مفهم کرد اون بچین جم صدام حسين انا حزني حاجه اجمر دركه بيجي والله دنوط وششاده مسعود برزاني وصدام حسين بالطانك وطوبي صدام حسين هاتن حوليرو بيشقريا اخوه باشه مسعود برزاني دنوط وششاده دماكو ايران بيشقريا طالباني كربو باشه اف بلغي هاني صالانوتي اتشمكم بي اف بلغي كنت بيجي بككش صالي نوتيده نوطي تكنيوي ب صدام حسين يعني هيك بيجي اري مسعود وجلال جي نوطو شاشات نوطو يكيد تشون بصدام حسين او بارتيين كردين عراقيين بروبلمو كشي وان بغدادي او صدام حسين شردكن او صدام حسين الهفدكن او دزانن لي بارتيه كي كردي سوري وكي صلاحي بدري هر برجيما صدام حسين دانستندن بك وتكليب دين وبرابستين اف جي لعنتي بارتيه كي كردي باكر وكي بككي هر برجيما صدام حسين جدرفاي سينور ور بصدام حسين دانستندن دين جو تركي ور برجيما صدام حسين ولدجي تفكر سياسيه كردي عراقي اشكره بلقد بيجا اشكره اف جي جي تفي جي لعنتي جي شرمزار كرني جي حموتي اف بلغي هاني دبر اف بربرس بككي نظام الدين تاش دركف بيجنا نراس ناوي تدر واسطه نظام الدين تاش کو دفش بككي برداي ساري باران کو دفش بككي بر مراد قرا اعلان دركف بيج ولو خربن بك بپوك وربان ومشردكن ونايلن ام تركا شربكن قادة بنايل اف بلغين استخبارات السوري استخبارات العراق دبيج ت وجميل بايكيتا ودوران قالكانتا وعبد الله اوجلانتا حمو اجان استخبارات صدام حسين ودبلغيا د ون فقرن ون لجم خداخين بهور بيني لبنرن آگاهی عبد الله اوجلانجي جوان تيكيلين هان هاي شخوا عبد الله اوجلان دنوط وحشتاده دما تشليا باشين نود وحشتاده دروجنامه الحياة مبرجي بحث هذه المسألة كلي بحث تيكيلية خو صدام حسين ديك لي اوجلان جي نرازية نبيهم دخوازن لي صدام حسين نخوازن باشه رژیم کی ولو فاشست انفال لهمبری کردا پیک آنی نج سالا نوتو یکی جحلبچه و برجو حق واسه لناوا خوینا کردا ده گوزیه کردین عراقی دچن بوی رژیم الهف دکن الهف ناکن اف مجارا وانه اف علاقه وانه اف گریدای وانه اوش خورباش دبینن بره هرن لحق يعني تيكليين عبد الرحمن قاسم لوجي برجيما صدام حسين جي رخناي تيكليين بكيكي اللي تشتي عبد الرحمن قاسم لو وبارتي كردستاني ديمقراطي كردستاني ايران اللي همبري حركتها سياسية كردي عراقي كري قاسية بكيكي بحساب يعني شرحمو آلية داگر كريكي كردستاني الارجنتين هبه وی پکک هر پیر دانستندنی بکا و بلکه کسک نکار بیجه کو نکار بیجه پکک تیکلیه برژیم حافظت و بشار اسد تنه کسک نکار بیجه تبره وره شعبي خطيق شعبي ما بيجي نراسته ببلقى باخذ صالح مسلم وآلدار ومالدار وأف يعني بيده وما يديا بككي يعني برا بيجي نراس وين هي زكي سياسي بارتيا ويا دايك PKK هي زكي استخباراتي آجان رولاوي روجا آجان رولكي قريج ورولا آجانتية استخبارات سورياليستية وجي استخبارات صدام حسين جيرليستية وجي استخبارات رجيم إيراني ريستية وشخوا تشيكليين ميتي و PKK اويا يعني ايدي قشارتي تشرياي ودرياي يعني ايدي نما كار كسب شير يعني ريخسنكي ولو شو مرة كار جير بجي تبقر آزادية ريخسنكي ولو شو مرة قولوا باور بك خيال بك جبو خدمتا قالي كرده دره وكي مزن
xapandinekî mezin bê sûnor. Ev çil sal Kurd dijîn navê vê derewehanê Partiya Karkerê Kurdistan PKK'yê. Navê vê derewehanê Serokê Gelê Kurd, Serokê Newewî, Serokê Netewî bi Rêz Heta Öcalan e. Baş e, em biçin dosya siya wa da. Yani rakorek şikiyan. Ne Türk hukuka salat zindana demanı, ne Faris, ne Arap, ne Kürt'inde. Yani biz tutuştuk sal ve pür bu zane. Ya dünya gerekli bir mesele Kudan deri idi. Dünya gerekli Kudan kabul nekin. Kürt jid kevin devrekin nu. Ya siyasi hez ve hareketi me ve hebin. Emi hizmeta wan bikin. Bila rexne wan cehev rehebe. Limala Kudan ava ve cari mezek neketin. ناوا خطرکی باشور کردستان خواستن به هفخن شهر به هف کار بینن و سپاسیا جنابی که مسعود شده که الواری و کوی پرخوش هی گوت حتی صاحب نه علم کرد شهر هفته بکن اویاجی عالی کاری کر نهاتن اوه کسانه هنگا گف خارن هنگا گو نظام چین هنگا گو حرکت سخ هفاده کن تجویاده کن ویلی ویلی کرده میسر سقط جی پرن كالعراق جيبرن كانك قديم عقل السليم يديم حركات بكن ام كاتن دورك بيشفى دورك مودرن دورك جلوباليزمي تو كان السوشيال ميديا جهر هيلي برتشتي زوتر فير ببه ديروكا فلسفه جوات ناسيا بيجم سيستما تو كان برتشتا فير ببه يديم كرجي فير دبن بانا كنت غير خو بوغو هرن كرجي ناب خدا غير شورش كي بكن ابن دوره tarikata و شیخا و نظامچا و فلان بیا بده علی کدی چو مدرنیزم دست بکری کرد نیزی رامان نتوکاریه رامان نتوکاریه دهی مرود بجه ام یک ملتن ام یک جواتن ام çeşit zarafın باورین فلان بیوان بلم ام دیک geçti edene geçti bin ve ام همو bin bedbin Em dibên biratî lê ew qebûl nake. Em dibên bi dostî ew qebûl nake. Bî wek rovî tolpaş xwe nanêre. Kîne ew, apûçîne ew. We li mamoste û hevîrmendên gewre ê qerase şivan perwer yew hezar carî mala te ava bavê nazê. Te tiştekî mezin, te tiştekî dîrokî, te tiştekî wilobê hempa diyarî gelê Kurd kir ji bilî romanê te û nivîsê te wêjeya ku te ji me re pêşkêş kirî. Tiştekî eleqeyê vî hevîrmendê han heye ez nabêjim. Hûn dizanin, hemû kes dizane yenî. Evî îslamê han îdî ji nişkî ve her cara wê derkeve ser medya PKK wê rabijmir pesnê Öcalan bide û Öcalan têko şerekî nizanim çi ye û Öcalan nizanim çi baş e yanî ew rexneyên te ku ji PKK re ez çi bikim pê? Ana sibe ez jî werim pesnê PKK bidim tu di heqê te ji heqê her kesî ye bêje wela hoşeng te
تبري رخنا البككي دكرو تشتغنا الموسر بككي ندقو تنهاتي بسني اوجلان بسني بككي ده اي والله يعني كسك اشتبه ورناك از تشوج از دخوازم شوفان پرور باور بكم بس از بكارم يعني مثلا شخصي يعني شوفان پرور شو يسوي له خوازه خو جوان بك خو نو بك بوياغش خو الريا خو البوري خو سربسته شخورد زوجه سربسته شد كسر افجيانا ويا شخصيه كسك حقيقي كسك يتنا ولا نزيكي به لكن مسألة بو سياسي حقيقي هر كسي ورا الرخنة تبقى تبحث السوشيال ميديا ديك تبحث نظام جواكي ونوجانية وديمقراطية ديك دور از بشكل بتر ام بتربع خفن هفير مندي هيجا يعني كاري يكون هات ديك كاري هفير مندي وهفير هفير كي طرش بويه يعني نه هفير كي يقولوا فيجياي وكونانك يخش يدرك مرة كار بخو ودريا تد ودريا هنرا تو في خافتني تي خوش ايدي دلي خو مجي خو جارك دنش بككير بك شو او تحتاكو بككير لسريت وتجي لسريت باران ليكر ششتو شو نما حياة سبيت تجمرت يعني دكتور شفان خمناك الدكتور خمناك نه مشكلة هي بروبلم تنا بروبلم ديل نو بروبلم ما مسته تريد تتآخذه بألماني وبنظام شو بفلان وبإنجليزي تتآخذه سر شعبا دكتوري هنر بندا دما تتي بسني اوجلان دل تو مقارنة دك بنيلسون مانديلا تشعاقني وخدا آخذه تولو سر خوي يعني ولو تقحوه وشاي بنا قارينه تسر هالشيء خوي اوجلان تینه نيلسون مانديلا مقارنه دكه هر شخور لزندانه او نيلسون مانديلا بنر ور اوجلان بنر اوجلان تا كروش کی شوشا ایمه بوجي اوجلان تا د چپسني اتاتürk dedi لی نيلسون مانديلا خلاتا اتاتürk قبول نکر و نيلسون مانديلا پشتی کچھ زندانه درگت نه دما کد زندانه دبو اوجلان تا دندري زندانه ده دبيجه مصطفى كمال اتاتürk نه دشمنی گلی کرده شوان پرور تتکارش اوجلان رو بیجه تشاشه نه دیروگ دی بیجه شیخ سعید کال دی بیجه سید رضا دی بیجه اعدامی کو بده حزا کرد بون قربانی رژیم و قرار و بریار مصطفى کمال اتاتürk او دی بیجه مصطفى کمال اتاتürk دشمنی گلی کرده نه اوجلان ده هر جو اوجلان رو بیجه تنراس تشتغله نه بیش تدروادك بيش نه راست آخره ولو بدبلوماسي جربا بريس هنرمنده هيجا تبحثا نرخي قلي كردك بحثا براكوجيه دك وباش بو وجا تي لسر ميديا بككيجي سلافاجي كاك مسعود ردشين وميديا بككي سبي نيرو ايفاري مسعود برزاني اخانات تشاوا تي سر ميديا كي تشاوا سر خو قبول دك تل سر ميديا كي دركه في سروكي كي كردا دك اخانت بيبختي تشال عيقي خود بينه بشكي هما جوان جوير روز وحرمتك ومسعود برزاني اشتر دكر بشكي فدي بك مديا فككي سبي نيرو ايفاري بري تاشتي بشتي تاشتي بري فرابينه پدك خاين تدشي سر مديا وجاتش من صناواش مسعود برزاني رچينه ما تخواز كيف خابين اشتهي تتكار كان بلكي بري كرد عراقي بچكي ولو تتكاري وان بخابين بكردا تبايي تتكاري بخاب لي او روش نماي او شيروكا قتكار بخلقي بي بخابين وك بري خباجين وكينا ام ونظام تشوف او نما خلق نما يعني انجخ تناني خو كارب الجب بكي بخو يعني لي او جي نماي بكي جيش تنا باوره بكي جيش باوريا بكي بتناي تخبك عرض تخبك الصول تخبك نظام چه باوريا بكي بتناي هنرمند هيجا دكتور اسماعيل دكتور شوان دكتور نظام چه باشه تجمر پسني اوجلان و پسني نظام چه دو رژیمن داگر و بلگين استخبارات عراقي دبيجي تيكيليا بكي ورژیما صدام حسين حياة كي جان قناغي برژیما سوري
برژیما ایرانی ره برژیما افسترانه تا ای فلک تو لسر کرد ایرانی دبیجه و تو موال آدکشین و کسر آدکشینه لسر و تو رخنه خمینی دی که تیویرات ما مسته کاسیتی تی سالین 82 درده کتن يعني ترخنين رجيم PKK تا اوجلان تا حتى قركي بالنابات تيكليين قريش برجيم ايراني رانا اي باشا برجيم ايراني رانا وبرجيم عراقي رانا وبرجيم وتوجه وبارغنكونا تركاره يالچين كوچك ودغو بريچك ونظام ما قيت برتوكين تركان اخوينه هر برتوكا نجدات بلدان بخين أجداد بلدان بيجي يعني يعني برتوكاويت شوات وكي جينكي دندري دنابا بكي كده نابي ويتي تلاوي هر وي بخين تجمراتي بس نيو جلانج مرده يعني جيه كنت تشي هم جي فتقرن برادري هيجا هنرمندي قراسة تعطي جمر اوجلان سبيدك يعني دبيجي توجد شولو بفدي مانديلا ياو مبري بحثا يعني ناكوكي وجداهية نابران مانديلا وكي تيكو شركي جورة بارتيا خو جوهر ولاتي خو جوهر دنياي جوهر الرخنين تند للكماليزم ولرجيمات ترك ذكر نابك كياتا وجلان تبع بسني مصطفى كمال اتاتورك ده تهاتيه يا وجلان ربنا خدي جناك جنا توي تشب يعني زغورك كي كبركي بتشوك بتشياي وكي تشاي ارارات تدبيبه تدشيا وجلان لكور مانديلا لكور تهاتيج من ركلام او جلان دك يعني بتشكي ادم قي هنرمندي هيجا جما في ميام ترخنا بكن وتو كاسياتي كي جشتيه كاسياتي كي هنرمند روش كي زوجا مال هنرات قحدار ذكر لي إدي دم هاتيه خوش خو تب خو خوش رايع قشتيره أشكره دك حياة شو درجة ت هفيرمنده نه هنرمنده ت بفير هالوسط هاني هفيرمنده جمر درنا كفسر مديا بدكي وبس نه وجلان بد يا جمر در كفسر مديا بككي وسلاف عش مسعود برزاني ربشين يعني أفكاري قرتشياي أفكاري أفنا يكيتيا نتوي ولو تشينابه بيرو بوچونه نتوي تشمر بحثا بيرو بوچونه نتوي ديك PKK إيريشي بيرو بوچونه نتوي ديك إيريشي دولتا نتوي ديك إيريشي ما في چارنوسا نتويا گلي كردك PKK دكتور اگر دكتور شوان به از دكتور هوشنگم دكتيبو ارشيفا PKK ده ما اوجلان خونديه از تشتيوي داوي كتابي وي داوي سالا ده حزاري ده حتى روجا ايرو لغوري كارينا خو مخوندي و سيم دكم اوجلان مترسي كي مزن لسر ناسناما كرد لسر دوزا كرد لسر روجفو و باشا روجا كرداي تاتيج مر پس نيوان ده ايده هر پس نيوان بد ان شاء الله تو اجدر شيخو شخو اجدر شيخو چيروگا كيدنه بحثو بازار كيدنه اجدر شيخو دنوا PKK ده چيه ورولا وی چیه هو دندره مدیا PKK چیه وانش بر بپرس از دزانم لی ماشاءالله خدیر محمد صلوات اون پیروز بر لهفدو تیر پس لهفدو بدن تیر جهفدو رو خوش بکن و تماشاوانه هجا و هفيرمندي كردي قراسة جديد برس شوام پرور صارن خو يعني كا خدي عمري يدريش كي اما ندخس يعني نبي روشاهانه ده يعني داويا صالين خوي داوي روشكي ولو خوارو مارو روشكي كوتشبه روشا قراتشيا ومطربه كوشفير خوش بك ونظارم چه يعني ملايقي بينا ديد اگر او لايقي خود بينا حزار جاري بيروس بشيره نافا خير وخوشيه بمينن سلام ورس جیان به پرسان پیش دکوه به رخنه و نرخاندن پیش دکوه دبیم جی پرسان نترسه